namake bafundisi bazalwane bonke lapha khona bomake nabobaba eSunday School egameni likaJesu. Amen. Amen. Ngibonga kakhulu ngale nkonzo esisuka kuyo. Asakhuluma babe ngenza baye kodwa khona into leDisembilweni yami leli ngumthandazo ngifuna ukuthi uNkulunkulu angiside totally kulo lelo dimo lethu. Manje inceke uNkulunkulu isenela phambili ikhuluma ngekuthi ufana nabantu esikhathini lesiningi bathi ufana nababe ngabo wesifazane bathi ufana nababe ngehamba ngekukhuluma namekweni. SeNkulunkulu wambula ukuthi ngeke ukuthi nami ngivamisile ukuthi bathi ufana nababe ngefana lokho kwenda ukuthi kube nemaspirit ngoba batulile yakhe leyasevarit nemaspirit langilandzelako ale confession ngihlale ngisho ukuthi ngifana nababe. So bekuthi ngeka kubreak lokho ukuthi kuphume elimini lami ngifane naJesu. Ngiloko nje ngifuna ukubonga ngako ukukhona into lebeyendeka ngalesikhathi le nkonzo yendeka la ukwehlukaniseka lento yekufana nababe ngabo bonke impilo yakhe ingasimpilo le right. So le nangukhuluma lokho nebantu bakhuluma there is something lengilandzelako yalokho ingako ngithi ngiyambonga uNkulunkulu Jesu Kristu.